Dobar dan i dobrodošli na naš video Call of Duty i Bounty and Blood. Evo s nama u epizodi je Dino Kovačević. Evo Dino, reci nešto. Vi! Evo, čuli ste Dino Kovačića. On će sad tu igrati, a ja ću ga gledati. Dino, brzo trči. Potrčim brzo. Aha, dobro je. Evo, vidi kak je ovaj dosadan. Prati ovoga. Ajde, Dino, sad moraš ići sam. Ne njega, tu moraš ići sad sam, kad pička neće ići. Evo sad ćete čut mal Dino. Jevi ga. On sam zna nešto psovati. Kao Hitler. Čekaj. Sad Y sistem. I sad ovako. Tako. I još ova dva. Ova dva još. I ovo nisi ovog jednog. Sad moraš ponovo. Naš podkut. Evo. Continue. I sad ćeš ove morat ubijat, čekaj, sad će valjda. Vrati se nazad u stvari. Tu se negdje piče. Pa da, vrati se nazad. Tak ide. Uzimo ja već tamo. Ide. Radio. Ne, tamo od iza. Ajde, Dino, trči. Opa, ipak sa one strane moraš ići. A u stvari ne moraš. Evo, gađaj to. Pa nećeš valjda svoje gađat. Ma idi okolo opet. Jebem ti jas. A jebi ga, Dino. Takav je život. Da šedi. Nemoj ti da psuješ tu. Ovo priča. Mirna cura. Evo, Dino je sprešao. Yes. Svaka čast.
Aj Dino, pratika. Moj da ga sad ubijem. Nemoj Dino ga ubiti. Viš da je glup. Aj pucaj ga. Zaj. Malo si ga promašio. Jebi ga. Zašto? Zato. Zašto? Kill. Ajde Cvjetko. Kakav te Cvjetko popao? Čekajte bre mene. Pa ti brzo trči. Dinamit moram vidjeti. Da. Gdje ima bok? Evo tu otvori. Sorry. Što? Kak da ima? Evo. Što sad? On je dinamit. Nemojte se ljutiti kad Dino umre, jer on to prvi puta igra. Baci. I bježi. A uzmi pušku. Pušku. Čekaj bre. Evo je. Sad bre. Ovak si basirati. Idemo se peti. Kuda? Ne možeš bok te. Kak ne možeš? Ma baci onda još jedan, a evo vidiš da možeš.